This is Stackle. It is a type of puzzle meant to help users relieve stress. It comprises of 3 different layers, which when rotated in a specific manner can form a picture. But how do the people making this project create 3 different layers specifically so that when rotated in a specific manner they can form a picture? Let's ask one of our members how it works. My name is Sankar Kure, and I'm a researcher at Singapore National University. So I'm mainly working for Stacker project. What we are doing here is basically we can generate a Stacker puzzle using our specialized software. We developed that software. So the software features a Stacker algorithm. It's a ASP.NET program, and basically it takes a one input as the image input. Then what the algorithm doing is it analyzes the entire image by pixel by pixel. So after that, based on our specific stacker logic, it splits these color information into multiple layers. In here, we are seeing just a 3-layer puzzle, but it's not limited to 3 layers. We can generate multiple layers. So at the end, the software outputs 3 printable images. So these images can be printed later, and then they can be mounted on top of each other to make the stacker puzzle look like this. 这是 Stackle， 它是一个拼图，让大家做之后可以减少压力。它有3个层，如果把它旋转一个特定的方式，可以形成一个拼图。那他们怎么发展这3个层，让你旋转时候可以形成一个拼图呢？让我们问一个做 Stackle 的一个人怎么做。My name is Sankar Kure, and I'm a researcher at Singapore National University. So I'm mainly working for Stacker project. What we are doing here is basically we can generate a Stacker puzzle using our specialized software. We developed that software. So the software features a Stacker algorithm. It's a ASP.NET program, and basically it takes a one input as the image input. Then what the algorithm doing is it analyzes the entire image by pixel by pixel. So after that, based on our specific stacker logic, it splits these color information into multiple layers. In here, we are seeing just a 3-layer puzzle, but it's not limited to 3 layers. We can generate multiple layers. So at the end, the software outputs 3 printable images. So these images can be printed later, and then they can be mounted on top of each other to make the stacker puzzle look like this. මේ තියෙන්නේ Stackle තියෙන්නේ කට්ටියට stress relief කරන්න. ඒකේ layers 3ක් තියෙනවා. මේ layers 3 හරි විදියට කැරකුවොත් පුළුවන් පින්තූරයක් හදන්න. ඒත් කොහොමද මේ layers 3 හරියටම හදලා තියෙන්නේ? එතකොට මේක කැරකෙනකොට හරියටම පින්තූරයක් හැදෙන්න. අපි අහලා බලමු Stackle හදන එක්කෙනෙක්ගෙන්. මගේ නම සංක කොලේ. මම සිංගප්පූර් නැෂනල් යුනිවර්සිටි එකේ රිසර්චර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට මගේ මේන් ප්‍රොජෙක්ට් එක Stackles. Stackles වලදී අපි අතරම කරන්නේ ඕනිම ඉමේජ් එකක් අපිට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් layers 3කට. ඊට පස්සේ layers 3 print කරලා puzzle එකක් generate කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අතරම පාවිච්චි වෙන්නේ Stacker algorithm එක. අපි ඒක algorithm එක develop කරා. ඒ algorithm එකට පුළුවන් ඕනිම image එකක් input එකක් විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ image එකේ pixel ඔක්කොම අපි algorithm එකෙන් analyze කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ pixel එකේ පාට අනුව මේ අපිට පුළුවන් ඒ algorithm එක image එක split කරනවා. ඒක
ලේයර්ස් තුනකට කඩලා වෙන වෙනම ඉමේජස් තුනක් විදිහට අපිට අවුට්පුට් එකක් විදිහට දෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අන්තිමට ඒක අපිට print කරලා puzzle එකක් assemble කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ puzzle එකක්.